në akord të shmëlet, apo është një mesele që na tash që është përhap bira pa alkohol. Bira pa alkohol. No. A është gjajz me përdor muslimani, a nuk është gjajz? Këtu ka dy mesele. Mesele parë, më ba tahkik, është hakikatën që s'ka kohul, pa dhona nuk ka kohul. Mesele dytë, nuk është gjajz me nafë këtë amën, bira. Pse? Sikur që me thanë, rakia nuk ka alkohol. Nuk ka gjajz që në thëmë atërë me thanë rakia. Mesela parë, është ma hënë se edita. Edita ka alakat me pa i thonë disa halkë bira pa kohol, në qofë që është kja fjallë drejt, gjaiz me pi, lakin nuk është gjaiz me anaf këtë amën. Shëhën e këna një për disa ulemave, se dhënë që është gjaiz, se kohul nuk ka, ama ka të shëku me qafirat. Se adeten shërabin e shairit, vaqijen e pinë veç qafirat, nuk e pinë musliman. A ka veç ki kohul? Ja. وجه التشبه آمن أش ما يفورت كمسألة الشكور في مثلا شافيرة هاين شعير لأنه كان جايز معه شعير هكذا تثبت فيها شافيرة هاين قرون ثاني قرون لأنه كان جايز معه نكثر كيف يعني تشبهي دوت مفاس يعني إذا كان مثلا ليدة ها؟ ليدة أما كورتيني مسألة لر شتم شريعتين شم مسألة جزاك الله خير وإياكم جامين كابر انت قضوه؟ لا شيخنا شبهت أبر أبر يعني ساحة المسجد كي أبوري جبهوني كا دي سوريتا نشوف شي كا مور أثوري موريو مور هذا كا دير نكمونة مهين أبر إلا ما ستجيل ديرا أثيرا تهيت مسجدنا كي برش مفان أبر كورتيت أبوري نكا نور نكا دير أثيرا نكا شلير مجاميه نكا كي برشا تبوفان أثيرا أش كي أبر من جكت صفات سيكون مصلى بيرامت مصلى بيرامت أديني كورتين إنساني مصلى بيرام نكا كبرش مفال نكا جاميه كي أبر كي فابيت كورته نشوف كي كا هيك من سيكون مصلى نكا تحية مسجد يا أكليه مجاميه سيكون كي كذو أسبارد أكبرش إنساني مفال تحية مسجد شيخنا كمسألة كنا فول بالتأكيد وثم تنا جميع أيام طولة بجوري درجة هذا ما تنش صاحة جميس مرينا جميع نكاورة بس صاحة المسجد كاورة بس ميت جميع تنسشتو osmalit për kanë bërë xhamia, kanë bërë vorët për rreth xhamiave, ata që janë sa xhamis. Tash këto xhamia, domthon, a është gjaiz më fal, a është gjaiz më fal? نفس الجواب كامورين صح أفهم شوف كامر مسألة كامور 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 كجايز مفعل وكامور كجايز مفعل جميع مرام أما جميع مرام ده أش جايز مفعل أياش مش جايز مفعل
saha. kur ka mur. Po, ka mur. Kur ka mur, nuk ka gjajz më fal as mren, as jashtë. Po. Ha. Kur nuk ka mur, a gjajz. Nuk ka. Jashtë. Nëse s'ka gjami tjetër, shekna, atëherën, yani këtu vjen meselet maslaha u mefsedi. Ja ka më fal vetëm, më fal me gjemaat, ja ka më fal me gjemaat të kënë që ka vërë. Kja është ma akhaf. Më fal me gjemaat është ma yani kalaj në shariat, yani ja, zdo me tha ma kalaj. ma pak zarar. Ma pak zarar. Ma pak zarar. Edhe mund me thanë që është ma aujab me fal në gjemaatin walau që ka vorë se mu fal vetëm se kur të falet vetëm ka lanë gjemaatin as farz kur të falet me gjemaatin këtu ka ba farzin lakin ka ba një karahet kë karahet farcohet edhe pakitet farcohet kur të shkën gjami për varin أما أجدين كانوا كالجاين وصال الجميع كاور فلا حول ولا قوة إلا بالله جميع سيترس فقط أنا ده مفعل ما جماعات كأش ما مير سمفعل بيته شيخنا نقم ليت نبي أطل الشباب أتيتنا بركت مسألة الفورة من فيوش جميع كتو كفورة me hek vorët nuk ka mundësi, na u kena thonë ative, është mirë me bo murë këto, edhe këtu murë, që me do këtë vejnë e vorëve, për venit sahës gjamisë. A është kjo një makhraj i mirë? Kjo është abar? Po, kjo është abar. Lakin ta falen këtu kërshi vorëve. Po, e këna në murë këtu. Murë. Po, edhe këtu këna në murë që një shahë. Dhe me thanë që dënë me vu murë. Po. Dënë me vu murë. Ja është farës kemi vu këtë murë, këtu. Po. Në vëdë. Na. Allah. Në qëllë surat? Surat për shemë që s'ka murë. Ka murë as ka? Ka murë gjamia e ka murë. Namazi është gjajt, sahih. Kur s'ka gjamia tjerë? A thëtë që ka murë. Po. Jo këtë fërët për i parë që i forës kjo shepë. Që e rëfën gjami ke. Që sualin e ke vezët e jani. Lakin fa me ka dy halë. A bërë që pa bretë të shpi. A ka derë, ka murë, as ka. Ka derë, ka dhe murë. Edhe ka varë. Nuk ka gjajnë më falë. Nuk ka sahih kur vjen më falë për varin. Ama kur tjetë mësere se e kaldo më sparit, nuk ka gjami tjetër, më falë namazja është sahih.